Umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga wita ku mbabare Croix Rouge muri iki cyumweru yatangaje ko ibibazo bitewe n'imihindagurikire y'ibihe muri Mali byatumye abatuye muri aka gace kazahajwe n'intambara birushaho gukomera. Yavuze ko bahanganye n'ibibazo bibiri, ik'imihindagurikire y'ibihe n'ik'imvururu. Kuva ku wa mbere abantu barindwi bamaze kugwa mu myigaragambyo yo kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri Sudan ryamaganwe n'amahanga, hakavuka imyigaragambyo igeze ku munsi wayo wa 4. Muri Uganda amashuri hamaze ibyumweru 77 afunze, nicyo gihe kirekire cya mbere ku isi amashuri amaze afunze. Nicyo gihugu nyine cyo mu burasirazuba bwa Afurika amashuri akomeje gufungwa nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Inganda zikora imyenda muri Ethiopia zishobora guhura n'ingorane mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagarika amasezerano y'ubucuruzi bifitanye kubera intambara ibera muri Tigre. Inganda zimwe zikora imyenda ikoreshwa n'amazu y'imideli muri Amerika nka PVH ya Calvin Klein, Speedo na Tommy Hilfiger bishobora guhagarika akazi. Naho banki y'isi yahagaritse imfashanyo yageneraga Sudan kubera ibibazo byatewe n'ihirikwa ry'ubutegetsi n'imvururu zakurikiyeho. Perezida wa banki y'isi David Malpass yavuze ko ahangayikishijwe n'ingaruka izi mvururu zishobora kugira ku bukungu n'imibanire ya Rwanda.